Хангаласулугар Улахан-Ане илеген Бөртө сылгы соутун кайсы утыр саңа хотон тутуллары салгы бейгі Хангаластагы устар бөлөк бүт. Бөртө сылгы хобутун коргон мостагы итер кайсы утыр аксыньый маңнайгы күнөр түн көтүллебетек өттүттен еден болбута. Билеген кайсыва бу дүгөнгө кайдак тоо жаһанын олорун билистебит. Ауровна аксыньы бербет жылы түнүр боллага жата. Онотон 6 жыл сүйүрүн үтөбүт. Онотон беги бастадан тон учрежден битер мактанабыт. Окуду колора Матвея Евсеева. Кини харазы хасыңы күнөр беркас тагын 2 миллион качы бербите. Ол качыны онотон бебетер болгон устурай материалдар төт. Сендвич панелден кеннереме бербитте эдде. Онун ити гараж топтон туруп бола колора. Онотон хеттегейлер билим бригада үлелийди догодандар. Бу бүтүтө основной тун көндөн битеректактар. Еден энегей бир кемигер Бөртө кайстыбытар бастыкындан Анабара алмастары агыс акцияларга общество салгылтата көмөгө илитин уммут. Туту үлете тутасагаламмыт. Хуманна бихи маладняк бит аңара рекирехтак. Онон булан анайын материал булан бараммыт өссө манна иккис хубачыгы жакотон тутуктак бит оны ортотунан маны колбуктак бит онны булан хыннанар кос оны у турар хирегин бар болуктак. Умайбы котондорун кат сөргүтен умайбытын быраган ырастан саңа махы эбен чөлөгөр төһөрбиттер. Манна саңа төрөбүн ирейде тураллар. Келер кыстыкка саңа котондорун үлага килдирен үрүң илгени үрүлү төктөрө эмисет этелетектере. Уйбан үйгүрап сөйдө тарап сакат эдүдените Хангаласулуга.